Nabel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Tuni February ni sim somli ni ko a emi time sa kon chule van noi Thusoh chum chum kin Lakhom ho Chief Minister N Biren Singh in Haina Sunday ni zana Manipur Governor hing a lekha Anapilo pot takilan in tu chan hin Manipur politics huinun dan to kisaizen ni sein to so aza gingzing in hi koi pinin Chief Minister hina ahimpo in ahilawle Manipur maban ipi ahung tidam ti hi mitam ta alung the na hisintan hitito kilhan in BJP North East Coordinator Sambi Patra makai na in jani honjan chun Chief Minister tha ding thu kisaizen ke hom na achil hazing na laizin hi Sambi Patra BJP hon zan hi khojun hotel infra pungka zanham khasung kheu khom na nei vin hinla tu chen hin itabang thulha na asim muhamti mi pi het in aphung do nai povin hi tu pena hi cm tha dia mi pin agin mo ho chu hile aldi and PR Minister Kem Chan le Assembly Speaker ti he Satyabrata ahin hinla thulut ki mukit khana chen zani khojun BJP High Command in Hairo MLA le Education Minister Lui TH Radisiam akizam na PUV akitin hi hete khachu Radisiam hi CM Biren Delo zi akipin BJP MLA la alam kailoi khat hi het ding khachu Indian Constitution dungzuya State Assembly khachu thagut wal to khom na thailo ding ti ahin February ni Simpson ni le Manipur Assembly a to khom na a lo na thagup ling ding ahitan hi chitokilhan a Governor in EP ahim boldem ti ahitai Assembly is suspended animation in ahin kwaidem ahilole center government in president rule upon humdem izem tatu ni chana Chief Minister poding thua ki thulha na thailole achunga te ni kha pen hung chi ding in akisejin ahi hitabang demun ahi takilhan in janin hla nidan lila minute somnga velchin BJP North East Coordinator Sambi Patra BJP Manipur President A Salda Devile Basanta Kumar Thaunamjam Abdul Nasil Awangbong New Maile MLA Zanham Khat Zauna in Raj Bhavan an zone ovin nidan ngala minute somla nga in ahung lepot do pai ovin Governor Kom azot na zi Thusoh mi hon adok le kwai man ima sei po povin hi thulut dang khana chun MLA dang izan ham khatin Governor aga kimu pidivin akisejin hilla aze kisei do pon hi Manipur Chief Minister N Biren Singh in Haina ane tokilat a tu pet hin BJP High Command in CM tha ding ahor jing lai ovin Saikul BJP MLA Paulin lar hauki min BJP 10 Chief Minister tha din Kuki MLA ho gong zangleu akikhel ding ima ampon Kuki te ding a separate administration akigun pe lebo boina ho sulham hiding a hitin ana seize The Wire News Portal to akiho na khana hi che thu hi MLA Paulin Lal in anasay do ahin aman asay ben achun government in boina amay to dan dem na anizin chule Biren haibo se hi boina sulhat na din alhingpoy anatin ahi Biren Chief Minister hile hello atupi poy Kuki ten Indian Union noya givay hom na chom neding bow hi kadayzu ahi ati Achi sa February ni sim somni ko a Kuki MP Saikul le ato khompi Kuki Students Organization Kuki Women Union chale Defense Committee lam kai cheng ki haulha na dung zui in ni khoma sani apat Saikul gam kai sunga volunteer ho in sunga gam sunga don la kai ipi zongle ki wedding a hitai tin aphong do ovin a hi hizai chun a ho ho sahon hi chi thu pi le he sa ni hi ana zui chi divin zong he sa na bol ovin a hi KSO Saikul income sunga quality education aumlo akho adang gyal kho na zalin achesa July 2024 jun exam strict ta boarding chule candidate hon ama het ta exam boarding KSO Saikul in het sana abol in hi Hichu ay ho Christian te chuan na hitin KSO Saikul Education Department Vice Chancellor Class 10 le 12 exam piding ho school mona til khawna le hilna nive anei banjamin February ni sim get ni chun Saikul area sunga private school ho le government school mo po nei ho to exam boarding dan thu Kuki MP Saikul office mona kyo khom na anei kinovin hi hichi meeting achun
Son Miller Hokip Education Secretary KSO Saikul in Haulim na anizin aman asay na achun galet tolay ta hizongle KSO Saikul in gamsunga quality education umdo thina dinga panakila azing banga tunung tu banjong le pankela zomjing ding ahi ati galai ta hizia chumidang koima exam bol a hung loading e hobo hi tawin exam lo ta a bola pass percentage hoita ang hi a asunglanga ima hilo competitive examination ho a pan ila zo lo ule pan na be hitan tulai khanga lekha theplo a ho le ta to hlana e ho khunung ding zong gyal lo ho hitan exam kitup lo nalam a min thangta e hi pu na in tu gal sung hi e ho kisim hoi theina dia chance hoi pen hital kitup ta exam e bol over Christian Haudan to kitu a ichuan lo u akho le tai atin a hi chule KSO President Gopu Jongloi income sunga education lampanga khanto machal na dile exam ho hi ahi na bang ta exam chal ha theina din exam center sunga koima mi khela to thailo den chule chapang hon exam hi amo he na ta le theng ta abol na divin KSO to ki tho khoma palla khom lo kho dan asezin a hi Saikul Area Private School Association SAPSA lamkai chengle headmaster chenga ko inzong exam thingta abol di hi kamsunga poi mama ahidan asezun KSO on hitabang lunggel na nei uhi pacha tale to so dialom ta hidan ana phungdo ovin hi tu apat KSO le SAPSA ki hol na don selova koi a umale Saikul gamsung ngai lova kilading ki khoto na beza dan ki ta khuma themona zo se aman amo ki po ding hitin ki hawla na anei tawin hi ni khoma seni zingka lam ni dan coachun KSO Community School KCS Peace Ground tuibong into kumadinga academic session 2025 chu hondo na anei tawin hi hondo na kinajun Brigadier Prasan 27 Sector Assam Rifles tuibong special guest in apang in Reverend Pause UPC in school section ki patnari in pathen hi nga alhando na le simnai japang ho le julkung ho atil kho na le tawpina ananesin hi KSO Community School KCS Peace Ground tuibong hi galatol zi a galzam simnai japang ho mahoding gel na zala March 2024 a anaki put do ahi ningkum chun simlai japang zani la somget aphazovin zilkung somnani in anaveswizin classy nursery a pansa class 6 chan ana in tukum 2025 sunga ding in simlai japang zali tabang emission akibol in zilkung somnathum multitasking staff MTS khatle caretaker chowkidar khat agom a staff somnak nga in avet calling ahi galzam IDP simlai japang 90% tabang ahi zin notebook le stationery items ho be hi man bai a ho pina ding akingai to na tom ngai ta le hong phal ta a notebook hin to do Solbrook School SBS tuibong Legacy Faith Academy LFA Better Greenwood Academy B Vengnum Genesis Learner School Songjang Hopi chule Young Pilal College YPC S Kanan Vengtech nga ki pathu sangtan KSO Churchampu President T Letmin Len Haukibin apong in a hi het thei kha chu tu chungkal zia KSO in District Chomchoma School hi munkum a anabol ovin hi chu chu KCS Paiko Kamjong District KCS Kemolnum Chandel District KCS Bungpi Kangpokpi District KCS Moltam Kangpokpi District KCS Sangaikot Churchampul District le KCS Peace Ground Tuibong Churchampul District hi Thulut khat in asay na a United States in Ukraine galdaw na ding a ape galman cha tampi chu Mexican third choice drug culture so khot na alhung zi e ati hichi thu pon hi American journalist Tucker Carlson in interview anabol na a anasay hin Ukraine supporting galman cha tampi ho chu alezo son jivin hichi hola achun pabet pizong Mexican gam lawla ai a kivei culture ho khot na halu e ati hinla hichi thu ki say chu apot chi na ima lo hitin US Special Envoy for Ukraine and Russian Khat Kelot in assassin a he. Aman asay na hitabang chalo na amlaw na ding in military aid ho chunga bet swing na le kulchil na amzing thina ding in to ugon akinay e ati. US le Ukraine akon mo po na naihon galman cha ho akitol do akon Ukraine alhun chan in vet swing na anay ze ati. Kaala akom aso zi galman cha kisu utun ho zong Russia thal kichom ho ahizi e ati.
Monday ni sim som ni khochin Guatemala gamsunga bas to sit na zin asunga to numei chapang pandan mi som nga langa in thina ana to in tampin zoma channa ana nei e to sin na to bas chu progresso a kon capital khopi ana zot laya gari tampi to ki phut to a chuzova belit slay vela topal ho ata paisa bakamlam analeng ha hi kiti thina man na to hole ki su kha na nei ho hu do na ding achil ha pi jinglai un damla phai ha asata muna hina chunga weather ki su loz in amachal thepo ve kiti thilso to ki manin president Bernardo Arevalo in gamsung pumpin bangsit na chunga ni thum to optingin ana phongdo in chule vai homten thilso na chunga khulchal na anai ve hi India dauzinga China la Pakistan adinga hlo satna ki bena khatin make in India noiza ki semdo beyond visual ranks L2L mizar BVRAAM Astra Mark 2 la Mark 3 mizar chu manthai dinga asemdo kon chaw ahitai Astra Mark 1 se yong chu kilometer zakhat la som chana leng hungzo hinabana melma telen ho mina mu pha lo pe am ho zom ka pha thei chu hi Hichi mizar hi advanced guidance system le counter measure changkang ta kibul ahin alian gandan Mark 4.5 hichu thilgin sanga vel nga hingdi a lengang zo chu hi adoi namun belova ka kha cha thai ahina bana Mark 2 le Mark 3 hi kilometers jakhat le som gup le zathum chana leng hung zo ding hi akiti India ingal sat len na anei ho adia SU MKI Tejas le Rafael ho bulpe ding hitokilhan in gamheng melma ho mangsit na ta kha chu aso do a Indian Air Force te ding a vanlai zola chung nun na lin ta ape ding chu a hi akiti ahung lung ding Saturday ni khoma sanga Hamas and Israel mi amat ho la do thengna anei lo le gemnei ta chunga na to na kinei ding a hitin US President Donald Trump in an saize Hamas ten akihen tang ho la do zomding anavo hai uto ki manin Gaza ahim kham na umzong su be a hiding adai sa na an phongdo in hi Hamas ten Israel in ceasefire deal anei na ova kinup to na kinei ho azui po vetia ahen tang ho la do zomding nom tala u hi akiti Amahon asay benawa Israel Defense Force 10 Palestine mi pite chunga tol thana achila apizing na lai ovin chole humanitarian aid chunglun hozong asuboi jing uveti ngona anai u hi US President Pagi na tokemanin Hamas 10 ceasefire akinei chu zabon na le di ta achi ha pina kinei lebo hengta nga ho ha do na kinei ding hi activin hi hit ho kala US President Donald Trump in Jordan le Egypt in Palestine refugee ho agam sungova alut ding u chulut ding thu a Trump to gon chu adai sa lo na ban a Palestine te thanai na ipilam hi song le su se pi na ki ti ho zo si chu ki pomlo ding a hi anati a hi alangkhana Israel Defense Force 10 Gaza hapsunga IDF Gaza Division ho suti pi ta lo ding ati da u thulut am na bana Israel vai hom 10 Gaza gamsunga galbol na hi achi ha zon pi ding ovin ginmona na sata am e kiti US President Pun Gaza gamsunga ceasefire nungla do ading atina thua Israel fire rights lam kai hon ha te in apom ovin akipa pi ovin a hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe